Tura support wa iguru ni undu wa guthie UDA na tugakena muno ni undu wake gwitikira guthie UDA na turi ayuthi anini ni turakena tondu ni aratuonia uhoro wote ti uri uthiaga na tukahota kurumirira makinya make na tugathoma maundu maingi nake. Leo ndio tulisikia ngabana wetu alihamia UDA but hatuna amani na yeye ama tumwamini juu sasa akienda hii upande ingine na ile serikali inatufanyia kazi ni ya Uhuru Muigai Kenyatta, sisi tutakuwa mali pambaya sana. Ya mwena wakwa nino njuke ni ngenire muno kuigua iguru ni athi mwena wa UDA undu ngeni ni nyonire nda gutwoni gacira tondu turakena ni maundu marekika Kirinyaga maundu mega na tukwona tuguthie na mbere. Andu ta Kirinyaga ni atubitiria muno ni gukorwa ni turonete wira president aturutirite guku Kirinyaga. President agatwakira mabarabara, president agatwakira thibitari ya Kirugo ya kuria, agatwakira kibaro, acoke Ngabana witu ura twathurire ithui ene agatwikigwa makinya ma kutiganiria president Uhuru akathi go support mwena ungi.